Dobro večer svima, evo nova partija, novi dan. Odabrao sam jednu meni dragu partiju i draga pobjeda protiv super velemajstora. Šta je to super velemajstor? To su igrači ratinga 2700 poena. Nekad je ta granica bila, na primjer, svi igrači preko 2600, to su super velemajstori, sada preko 2700, čak ima i ovih od 2800, nije bitno. Ivan je jedan od vrhunskih velemajstora i jedan od najboljih trenera na svetu. To je pokazao trenirajući razne reprezentacije i osvajajući sa njima medalje na olimpijadama, pojedinačnim svetskim šampionatima i tako dalje. Evo, u ovoj partiji ja sam igrao za Jedinstvo iz Brčkog, to je bila Premier Liga Bosne i Hercegovine u Neumu 2005. godine, a Ivan je igrao za Bosnu iz Sarajeva, Šah klub Bosna. Oni su uvek bili jedni od najboljih timova, mnogo velemajstora je tu bilo i to je jedan od najuspešnijih klubova na teritoriji bivše Jugoslavije, to jest u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. I krenuli smo, evo, ja sam bio beli, krenuli smo slovenska odbrana i sada treba da odlučim koji nastavak. Ja sam tu igrao svašta nešto, i CD5 varijante izmene, i skakač C3, i E3, i skakač B na D2. Čak sam jednom i G3 igrao, to je bila jedna partija, ali ovo sve je moguće i ja sam odabrao taj nastavak skakač BD2. Prvo, kako pobediti nekog koji je mnogo jak i sve živo zna u šahu? U stvari, treba igrati dobro, treba igrati normalno, logično i ne sme da se pravi ni jedna greška. Ako napravimo makar jednu ozbiljniju grešku, možemo biti kažnjeni i izgubiti partiju zbog toga. Tako da sa jakim velemajstorima ne sme da se pravi greška. Pa kako onda? Znači svako može da pogreši. Znači moraju da se vuku izuzetno jaki potezi. I sad meni je bilo tu interesantno da napravim neku poziciju u kojoj se praktično onako lakše igra, ali krenula je ovako neka varijanta, skakač H4 napadom lovca. To je neka teorija koju sam ja igrao još davno, kasnije postalo popularno pa su i drugi počeli da igraju. Napad na tog lovca, hoću da uzmem lovački par i tako dalje. I sada ovdje ima više nastavaka, lovac E4, lovac G6, lovac G4, čak i vraćanje lovca nazad ili na E6. I moj protivnik odluči sve moguće i sve je dobro. Znači crni može kako želi, ali treba odlučiti, moj protivnik je došao lovac E6. Znači, ništa on nije tamo zatrpao onog lovca, čak šta više, to je dobar potez, jer će lovac sa F8 da ide na G7 i bit će fijanketiran i onda će pozicija da bude kao neka varijanta Greenfeldove indike. Čak šta više, taj lovac na E6 se u Greenfeldovoj indici često igra i on u stvari tu koristi da napada centralne pešake ili čak da brani ove. Taj skakač na H4 bio je onako na kraju table, treba brzo da se uvede u igru i mislim kao da u otvaranju da sam dao malu blagu prednost protivniku, ali prednost jeste neka blaga, ali nije toliko da sam baš odmah pogrešio, jer da sam napravio neku veću grešku, pa ne verujem, sa klasom takvog protivnika on bi to iskoristio. Međutim,
Ovo je za nijansu, ono što kažemo, lepše možda za crnog, izbacit će konja na c6 i topa na c8, ali u stvari šta belome fali? Beli će isto da odigra b3, lovac b2, top c1, dama e2 i top d1. I ne fali ni belome ništa. Znači mi smo ušli u neku luku, neke jednake pozicije i tu će biti neko nadigravanje, što je meni išlo u prilog da protiv mnogo jačeg protivnika igram, na primjer, tako neku poziciju u kojoj bi ja mogao da se snalazim također podjednako kao i on. Da ne moram da pamtim neke pozicije ili neke varijante, pošto on je pisao knjige, razne teorije otvaranja, strategije središnjice i sve, i verovatno čovjek bolje to zna nego ja, ali igra se partija. Ivan ovdje igra novost, igra potez skakač c6. I možda je on to već i pripremao, jer profesionalci se pripremaju za svaku partiju. A isto ovako ja sam igrao protiv Predraga Bodiroge. I to je bila, pa također, ali nije bila Premier liga, nego prva liga Republike Srpske na Jahorini. Ja mislim, i meni je Predrag uzeo na d4, ja sam uzeo sa skakačem i bila je ovakva partija. Lovac d7, cd5, skakač d5 i ja sam igrao potez lovac e4. I sada moj protivnik igra potez e6, kao i ispadne još najjače po kompjuteru. I ja sam pojao na d5, on je uzeo i skakač f3. I mi smo u stvari imali kasnije ovako jednu poziciju gdje se vodila bitka oko izolovanog pešaka i na kraju sam ja čak partiju dobio, bila je baš onako lepa i efektna partija i krenuo sam nekim napadom na kraljevom krilu i tako dalje. Ali nećemo pokazivati sada tu partiju, tu je beli stajao bolje. I verovatno je Ivan to gledao čim je ušao u sve isto i u ovom momentu nije uzeo cd4, nego je odigrao novost skakač c6. Znači ja sam odigrao dve partije istu ovu poziciju, dve turnirske, standard partije, gdje možemo da kažemo da smo i na taj način napravili neku teoriju ovog otvaranja koja može danas sutra da bude i jedna od tih varijanata u enciklopediji šahovskih otvaranja. Posle skakač c6, ovo je jači potez. Razvija se figura, drži se napetost u centru i ja odlučujem da uzmem na c5. On uzima na c4, ja uzimam lovcem i menjamo lovca. Skakač c4 i ovdje također menjamo kraljicu i moj protivnik igra skakač e4. Na tabli imamo takvu situaciju, on će vratiti pešaka, uzet će na c5 i ima otvorenog lovca na g7, to je jak lovac, napada na b2, da ne kažemo zmaj, kao Sicilijanci u Zmajevci ili u Kraljevim Indijkama nekad taj lovac bude super, u Katalonkama kao bijeli imamo super, ti fijanketirani lovci su super i njih uvijek treba otvoriti tako što će taj skakač da skoči na e4 i lovac je jak. Pogotovo što ovaj na c1 nije razvijen i sada treba da se razvije. Kako ćemo da ga razvijemo? Možda potez lovac d2, jer i ovako i onako, ako
konj pojede na d2, na kraju ostaće bez pešaka. Lovac d2 je u stvari bio verovatno najjači potez, ali ja sam odigrao prvo top b1 da branim ovog pešaka. U stvari, ne znam koja je meni bila ovdje tačna ideja, ali lovac d2 je zasluživalo također pažnju i na primjer na ovako neki potez. Dobro, sad ako odigram top b1, onda je to sve isto. Na primjer, tako je i bilo u partiji. Ja sam prvo igrao top b1, evo ovdje top b1, i sad kad je on pojeo, ja sam igrao lovac d2. Pozicija je jednaka. Sada u toj jednakosti, kome tu više odgovara? Ako izuzmemo ok, igraju dva ravnopravna igrača, igraju neku jednaku poziciju, može kasnije partije da se završi remi. Međutim, ovdje igraju dva igrača koji nisu ravnopravni, u stvari možda i jesu, naravno da nisu ravnopravni. Moj protivnik je mnogo jači, mnogo prošao u šahu sve. Tako da njegova želja, ja sam znao, on želi da igra na pobedu. To je sada šahovska psihologija. Ko igra na pobedu u ovako, na primjer, jednakoj poziciji? On je igrao ovdje skakač e4 i lovac e1. Pozicija je komplet jednaka. Crni ima možda malo boljeg lovca na g7, ali beli sve drži, beli će tu da izmenja neke figurice i tako dalje. Na pobedu ide crni. Ja sam bio i zadovoljan iako se partija završi remi, ali moj protivnik nije. To je bio u stvari razlog moje pobjede, ta njegova želja i ambicija da on dobije partiju po svaku cenu u jednakoj poziciji. Jednaka neka središnjica. Ako je želeo da igra komplikovano, gdje ima mogućnost da dobije, onda je možda mogao da igra neke indijske sisteme, mada nije on očekivao možda da će se baš rasplet ovako razviti, ali dobro. Znači, kao po Anatoliju Karpovu, pa igraju se neke jednake pozicije i na kraju će slabiji igrač da popusti. Ništa, on namješta topa. Ja idem kralj f1, ubacujem kralja da mi bude bliže za završnicu, da idem ka centru, b5, skakač d2, nudim skakača na izmenu, skakač c5, on tu hoće da uhvati neka polja, neće da menja figure, jer kako će onda da igra na pobjedu ako izmenja figure. b4, napadam skakača, on upada na a4, hoće da skoči konj c3, ja igram ovdje, ne dam konj c3 i sada on igra potez top c7. On štiti 7. red, ne da mi da upadnem sa svojim topom. Inače da, ja sam želeo svaki top na otvorenoj liniji, želi da dođe na 7. red i onda će sa 7. reda tu da napada na sve strane, ali to je u stvari cilj. Znači, mora da dođe topom tu i da štiti to. To je sve u redu, sve je bilo ok. Pozicija je i dalje jednaka. Po kompjuteru 0,00. To kad kažemo 0,00, to je kao jednako. Ok. I sada top sa D na C1. Ovog sam ostavio tu na B1. Neka bude uvezan je onaj skakač. Top ide na C8 i sada potez lovac D2, da bi ja tu branio u svakom slučaju ovog topa na C1, polako, ali sigurno. Kao što Nemci kažu, langsam aber sicher. Sada već ovdje ja igram potez G4, mada sada ocena pozicije nekako za nijansu
sada se menja situacija, znači ne može baš da se drži taj balans u jednakoj poziciji. Svaki potez, iz poteza u potez sve se menja. Jedna mala neka nijansa nekog poteza, odmah ocena pozicije prelazi na stranu protivnika. Da vidimo zašto ovo G4 deluje normalan potez, da hoću da obezbedim prostor, da obezbedim mesto ovom skakaču na E4, da ne bi crni sa F5. Može on F5, ali onda bi se tu desile neke izmene i tako dalje. Sada šta je ovdje beli trebao da igra? A3. Znači po oceni kompjutera beli treba da odigra A3. Mada ako igra A3, šta onda na potez lovac B2? Pa verovatno onda top C2 i na lovac A3 onda top A2 i nema gde lovac. Verovatno su to neke ideje, ali nema veze, idemo dalje, G4 i sada ovdje kompjuter navodi da je crni trebao da stavi lovca na B2 i da bi stajao nešto bolje. Verovatno da onda tog lovca ne možemo na top C2, možda može lovac A3, ali ima i potez skakač E5, znači takav potez ima i sada visi ovaj skakač na E3. Pa dobro, nije ovo bilo tako lako primetiti, a to su kompjuterski potezi. I sad na primjer na ovo uzimanje i na ovo uzimanje. I sada na top C1, pa ne može tu baš da se vidi neka velika razlika. Top C1 uzima lovac C1 i potez F5. To je mnogo daleko za ljudski mozak da se vidi i da se oceni koji je ovdje bolji. Mada kompjuter kaže da je u ovoj poziciji crni nešto bolji. Znači ovdje crni treba da udari sa F5 i stoji bolje. Ali malo čudno i teško za proceniti. Ovaj potez je sasvim ok, sasvim logičan. E6. Da taj pešak ne bude tamo na E7, možda u nekom momentu i neka prebacivanja nekih figura. Da sve je ok. Sve su to neke nijanse i ja igram potez G5 i hoću da blokiram ovog protivničkog F pešaka. Skakač E7, to je bila ta ideja da prebaci ovog skakača, može da ga stavi na D5. To je logika kojom se masa velemajstora koristi, a to je improving pieces, poboljšavanje položaja figura, jer skakač na C6 sada ide na D5, sa D5 će da neke druge mogućnosti, otvara C liniju. Međutim, ovdje ja igram potez skakač E1. Kod mene sve neka sigurica. Idem nazad da držim i ja neka određena polja. On igra top C4 i ja igram skakač D6. Top C1, izmena i evo ga, moj protivnik igra skakač D5. Pa sad ova pozicija posle poteza A3, to je ponovo jednaka pozicija. Meni je ta pozicija odgovarala, znači onog A3 pešaka ne može da mi nikako napadne, mogu i da igram i skakač C2 i sasvim neka ok jednakost, ja sam bio zadovoljan i bilo je tako. Međutim, sada je ovdje na potezu moj protivnik i on sada traži neku mogućnost kako da zakomplikuje igru. Jer ako ne zakomplikuje, šta će i kako da igra na pobedu. I on je došao do zaključka
da i odigrao je potez H6. Znači H6 je interesantan potez da meni pešačku strukturu malo promeni. Ako ja pojedem na H6 da uzme sa lovcem i onda ću imati 3 pešačka ostrva, on će imati 2 pešačka ostrva. Sad je tu neka mala nijansa u koju završnicu da prevedemo protivnika. Na primjer, evo, ako bi uzeo. Međutim, imamo ovdje sad neku interesantnost. Ovako, ako bi uzme, sada ta pešačka struktura je možda malo povoljnija za crnog i tu bi crni imao neke šansice, a inače pozicija je i dalje jednaka. Međutim, na taj potez H6 koji sam ja ocenio kao greška sa njegove strane je meni dalo mogućnosti da krenem ja u neku igru. Ja sam ovdje igrao prvo međupotez, a međupotezi su uvijek oni skriveni potezi koje mi ne vidimo, koji se odigraju između u nekoj varijanti i onda kažu ja nisam video, ubacio mi protivnik međupotez. Ja sam prvo nisam uzeo na H6, nego odigrao prvo E4. Prvo međupotez, visi skakač C3 i sada sam uzeo na H6. Pa u ovom momentu možda je i on trebao da odigra međupotez, to je lovac F8. Jer kako sam ja napao njegovog skakača, da on napadne i mog skakača, i kada ja uzmem ovdje, da on uzme ovdje, i kada ja uzmem ovdje, na primjer, da uzme na G5 otprilike, i onda na ovo kraljem tu, i sada na neki potez ovako, verovatno da prebaci skakača na C4 i to bi bilo u nekoj, iako beli ima pešaka više, ali u nekoj granici neke jednakosti, verovatno bi na kraju bilo remi, ali beli ovdje pokušava nešto. Znači, posle E4 pozicija se komplikuje za sitno i onako za neku malu nijansu i sada je tu veliko nadigravanje. Ni belom ni crnom nije baš onako za opuštanje. Znači, prošli put smo rekli, nema opuštanja. U jednakim pozicijama ni tu nema opuštanja. Znači, od prvog do zadnjeg poteza u šahu, ako igraš na visokom nivou, ako igra se na amaterskom nivou, to je sve drugo. Na visokom nivou nema opuštanja uopšte. Evo, posle tog poteza E4, skakač C3. I sada ja uzimam pešaka i on igra prvo lovac F8. Napada mog skakača i njegova ideja je bila da ja ako igram potez skakač B7, pada mi pijun na E4, a sada šta ću da igram? Ja sam pronašao potez, mogao sam E5, ali meni se mnogo svideo potez H7 i ja sam to i odigrao. H7. Moj protivnik uzima se kraljem i ja uzimam na F7. On uzima pešaka na E4. I sada imamo isti broj, isti materijal, međutim ja igram potez F3. Visi skakač. Ako se taj skakač pomeri, ostaću sa pešakom više. Na primjer, ako skakač ide na G3, kralj F2 i sada na ovo imam šah, tu i skakač E6 i ovdje bi ja imao pešaka više, a beli bi bio bolji, ali partija bi se igrala i dalje. Međutim, ovdje moj protivnik igra potez kralj G8. Igra kralj G8, napada mog skakača i ja igram skakač E5. Visi skakač na
e4, lovac g7, on ubacuje, isto bi bilo i da je skakač g3, ja pomerim kralja, napadam ga i pada taj na g6. Tako da bi to izašlo na slično, kralj f2 i skakač f5. I mi smo ušli u ovu poziciju. Iz one jednakosti, eto šta se izdešavalo. Ne treba na tabli da budu neke žrtve. Znači, tu su neke male nijanse, neke okolnosti gde neko može u tim nekim pozicijama da postigne prednost, a da ništa praktično zvanično nije ni uradio. Ja sam ušao u poziciju sa pešakom više i bio sam sada veoma zadovoljan i nastavio sam da igram ovu partiju. Međutim, šta sada sledi u ovoj partiji? Pa ovde sada sledi, ja sam smatrao opet da li ću ja uopšte dobiti tu partiju, to je pitanje, ali ipak ovde je slobodnjak, to je pešak više i to je udaljeni slobodnjak. I to daje šansu da se dobije partija. Moj protivnik igra kralj f7, skakač f4, lovac e5, skakač d3, malo povlačenja, ništa na žurbu, sve polako. On daje šah, ja igram kralj g2, on povlači lovca i ja ovdje igram potez f4. Beli stoji bolje, ali kako i šta, to ćemo da vidimo. Crni skakač na a4 ne radi ništa. Znači, to je loša figura. Ta figura treba da se ubaci u igru, da se vrati negde u centar i da vlada situacijom. Ako taj skakač ostane tamo, onda će biti gotovo. I evo ga, on ubacuje skakača na c3, stavlja ga na bolji položaj, skakač d5. Lovac d2 ograničava pokretljivost crnih skakača. Sada branim polje c3, branim polje e3 i tako dalje. Skakač h4, kralj g4. Vraća se skakač na f5 i ja igram potez skakač c5. Napadam pešaka na a6 i kako da ga branim. Skakač f6, šah, kralj f3. Skakač h4, šah, kralj e2. I sad moj protivnik skakač d5. Napada na f4 i ja uzimam na a6. On uzima na f4 i ja igram skakač d4. Napadam pešaka na b5. Sad taj pešak je isto na belom polju. Da li će i kako će moći da se brani, sad ćemo da vidimo, ali ovdje koliko ja primetim, crni ne može da brani više tog na b5. Moj protivnik je igrao potez e5. Skakač b5, skakač f5 i ja ovdje igram skakač c5. Ova pozicija je već dobijena za belog. Beli je ovdje skroz dobijen i sada bi beli trebao da pokaže svoju realizaciju materijalne prednosti. Ono sa onim jednim pešakom nije bilo toliko jasno, međutim, evo, ušli smo u dobijenu poziciju. I sada moj protivnik ide sa kraljem. Ide na onog pešaka na h3, ali međutim, ko će zaustaviti ove pešake na daminom krilu? Mada neka ideja, kada bi on sa kraljem mogao da osvoji ovog na h3, izmenja lovca i dva skakača da za ona dva pešaka i onda da igramo završnicu gde bi ja imao dva skakača i verovatno u toj poziciji, da li dva skakača protiv pešaka, gde postoji dobijena pozicija
jer jedan ima pešaka, ali ako nema crni pešaka, dva skakača ne mogu da daju mat. Sad on pokušava da uđe u to da meni ostanu dva skakača, da ne mogu da mu dam mat. To je jedini način da se spase remi. Drugi način nema. Ja igram skakač E4 u centar i ja sad samo polako i želim izmene. Evo, nudim skakača na izmenu, polako da ja njemu malo uništim te figure, da bi moji pešaci na daminom krilu krenuli napred. On mi je dao šah, kralj F3 i sada lovac D2. Inače, a šta da igra? Visi onaj skakač tamo na D5, da li da uzme skakač C3 ili da igra E4 ili šta već da radi. On je uzeo na D2 i ja sam uzeo na D5. I sada možda da igra ovako, na primjer, gdje mogu da uzmem, čak i da uzmem kraljem skakača i to bi bilo dobro. Znači, posle ovoga ja ipak imam ovog jednog pešaka, ne može da mi uđe u ovu varijantu, to je izgubljeno. Sad da ja nemam ovog H3 pešaka, to bi onda moglo da se igra. Međutim, naravno da može i ovako, pa sada dok ovaj skakač ide tamo da pojede pijuna, ali neće moći da ga pojede, tako da beli ima i H i B pijuna i to je dobijena opet pozicija. Znači, moj protivnik je igrao kralj H4, skakač D6, lovac H6 i potez A4. Lovac F8 i potez skakač E4, nudim izmenu. Ne može u stvari nikako više da zaustavi one pešake, on ubacuje skakača, ide sad i sa skakačem. Ako bi mogao pojesti ona dva pešaka, žrtvovati figure i uzeti na H3, bilo bi dobro, ali skakač E na F6, skakač D6 i sada A5. Može on da uzme na H3, ali to mu ništa neće mu to ništa pomoći. Evo, na primjer, ako bi uzeo na H3, onda može da ide, na primjer, A6 i na ovaj potez, kao što je skakačem tamo dole, na primjer, skakač E4, pa sada ako bi lovac pojeo ovdje, na primjer tu, nema šanse, sada će samo u par poteza treba isterati ovog skakača i gurnuti pešaka i onda na kraju će da bude neko odvlačenje. Evo, ajde da vidimo, na primjer, na ovaj potez skakač D6. Ako skakač uzme, ide A7, ako igra ovako, ide kralj i sada taj skakač je tamo zarobljen i kralj D5, kralj C5, znači kralj ulazi i poješće ga. Znači nije bilo neke šanse, ali interesantna završnica. Znači moj protivnik igra tu, ja sam igrao A6, on igrao lovac D6, konj je 4, lovac B8, konj E na C3, opet nudim izmenu, on igra skakač D6 i ja sam igrao skakač E7 sa idejom skakač C6 i moj protivnik se predao jer ne može da spreči, na primjer, taj potez i onda može i guranje i B pešaka, guranje A pešaka, beli je dobijen. I dobio sam partiju i ovo je meni bila jako draga pobjeda protiv vrhunskog velemajstora. Jedino što sam na kraju sam izvukao zaključak iz te partije, kad su me neki pitali kako si pobedio, ja sam rekao pozicija je bila jednaka i na primjer da sam ja
to iz otvaranja i onu središnicu. Igrao sam nekim podjednakim igračem moga ranga, partija bi se verovatno završila remi. Čak i sa nekim igračima koji imaju manji rating ili ono FIDE majstori ili nije bitno. Partija bi se verovatno završila remi, ali pošto sam igrao sa Ivanom Sokolovim, koji je mnogo jači po ratingu i po svemu, onda samo sam iz tog razloga dobio partiju. Dobio sam partiju jer sam igrao sa igračem koji nije želeo remi u jednakoj poziciji, u stvari niko nije ni nudio remi, nego nije želeo da pozicija bude prosta i da bude jednaka, nego je tražio način da zakomplikuje da bi ispunio svoje ambicije, želeo je da pobedi partiju. Ali partiju ne možemo pobediti ako naš protivnik ne napravi grešku. Znači, to zapamtite. Protivnik ne napravi ni jednu grešku, mi njega ne možemo pobediti. Ako želimo to na silu, može da nam se kao bumerang obije o glavu i da nam se vrati u stvari da izgubimo partiju. Eto, to je jedan lep primer i onako poučan šta i kako treba. Važi, prijatno, vidimo se drugom prilikom, pozdrav!